Thokozane bogogo nabomkhulu lapho emakhaya. Lana nansi into ejulile ingejulile. Bantu sebayihluphekele kakhulu ke lento le. Nami lapho ngifunde khona ngiyithole kakhulu isihlati lesi salabantu abadala lesi isihlati lesi semndzawe. Isihlati semndzawe lesi lohambelana nomlosi netinzuza. Sijule kakhulu lesihlati lesi. Sinelisiko lakhona nemfihlo yakhona. Lethi mawusebenzisile ngendlela yakhona kufuna kube khona into econnectako. Kudla kwabantu abadala ke lokho. Bantu sebahlupheke kakhulu. Bathi lento sengihanjiswa kakhulu emfuleni sola ilapheke la mzimbeni wami. Labantu abadala ke abayeke kuhlupha emzimbeni. Bakayitholi lempande yabo le emzimbeni. Bahlupha ngendlela ehlukahlukene up until kudla kwabo kuba lapha emzimbeni wakho. Bese uyaqala kuya-operate ngendlela ke ehlukahlukene. Uyahamba ke lempande lena uyoyithwasela kwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi kushena ngokwezihlahla zabantu uyahlangana nomuntu akunikeze balapheke emzimbeni wakho bakuvulele lento le edingakala ukuthi bakuvulele yona. Sihlati sabantu abadala lesi sasemfuleni. Othi mawusidlile ngiyafuna ngiyagomela. Ufuna kube khona into lenzala empilweni yakho okukhombisa ukuthi abantu abadala ubathintile. So umuntu ke lesihlati lesi lothi hayi sengihambile umfula lento eyifuna ukuphakama lento eyifuna ukunyuka. Lento baba sengizama ukuyiphakamisa iyala. Ithulusi lakhona ke leli impande yakhona yokuba lapha emzimbeni wakho baqale bakhulume kuwena ba-operate benza ngalendlela le abadinga bona uku-operate ngayo kuwe.